진짜 가요. 오, 와우. 잔이네요. 이거 너무 귀엽다. 꽃무늬. 헉, 너무 예쁜데요? Пакет большой, да? Да, большой. Ага. 있고. 머리 조심하세요. 도돌이 맞을 수도 있어요. 와, 잘 먹겠습니다. 별빛이 내린다. Один, два, один, два, три, один, два, три, четыре, пять, шесть. 그냥 또 쓰면 안 돼. 그리고 시연할 때 선생님들 나와가지고 시연 와 같은 K 콘텐츠 못지않게 높습니다. 특히 김치는 발효, 지속 가능한 발효식품으로 세계가 주목하는 친환경, 웰빙 식문화의 상징이 되었습니다. 오늘 이 자리에 모인 Bikinnya selir dengan gigi gitu kan, atau juga cendera pakai apa yang sendiri kan, atau apply kimchi sauce, eat to each piece of cabbage. 다양한 재료들이 들어가 있기 때문에 발효가 되면은 굉장히 건강에 굉장히 좋습니다. В соусе кимчи содержится много полезных овощей, поэтому оно очень полезно для здоровья. Становится глубже, а пробиотики богаче. 저희는 전통적으로 항아리, 장독대라고 얘기하죠. 장독대에 저장했으며 현대에는 댄스, K-팝 댄스 준비되어 있습니다. 사업을 통해서 조성된 한국평화의 정원과 탄소 중립 수분, 단순한 녹지 공간을 넘어서 수문장처럼 전설적인 봄 저기에 러시아어로 설명이 되어 있습니다. 천럽. поздравления, изречения. 차차. 치킨. Наушник не обязательно надевать? Не обязательно. Не обязательно. Окей.
Приветствуйте, пожалуйста. Hello, video. Да. Видео. Welcome. This is Debilian Sound World. А, Да, let's go. Hello, friends. Stay clean, healthy, and cheerful like our friends, the Billions. 저기 이게 좀 어두운 색이라 요 색이 좀 괜찮을 것 같네. 어린이 채널에 맞는 근데 잘 쳐. When you wash your hands, germs run away. Stay clean, healthy, and cheerful like. Like this. Okay. 와. А вы когда вот фразу «дебильно» говорите, вот это, можно такие вот жесты сделать? Да, да. Hello, friends. Well, hey, bye bye. Okay, one more time. 포토. 성공적인 또 조회수도 많이 나오는 게시물이 됐으면 좋겠습니다. Желаю вам успешно завершить дело проекта и надеюсь, что будет много просмотров. 진짜 약속을 지켜주신 우리 샬라가. Уважаемый господин директор, дорогие коллеги, дети, нам очень приятно, что именно инициативная группа вышла с таким проектом на помощь. Очень давно во время одной из встреч была предложена такая инициатива провести субботник. Вот в этом. 손 들고 같이 크리스탄. 그래. 아직 이소리 났어. 같이 크리스탄. 그래. 아 kamu 맛있어요. 오빠 청소하니까 어땠어요? 너무 즐겁고 좋은 시간을 보냈어요. 그리고 좋은 기회를 해주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. Капец, очень вкусный чокопай. Субботник не ожидал такого мероприятия. Очень-очень классно будет, если оно будет проводиться каждую неделю. Фистит, отдельный подарок. Он мне прям в сердце. Очень понравился чокопай. По 2 штучки каждому, капец классно. Так, да, давайте теперь на корейском. На корейском? I don't know. I don't need interview.